tubaha ikaze mu ijambo ryayo. Tunawakaribisha katika neno. Umuyobozi wa gahunda yabakiriye, kiongozi wa ibada amewakaribisha, naje ndabakiriye mu ijambo ry'Imana. na mimi nawakaribisha katika neno la Mungu. Uyu munsi Siku ya leo ni nkaho naje nagiye mu murongo umwe n'umushumba, kama na mimi nimeambatana na mchungaji. uyu munsi ndigisha, Nitafundisha kandi ndahugura na nitarekebisha. Niyo mpamvu nsaba umuntu waba ufite agakaramu ko Ndio yakiyegereza. maana naomba yule anaye na kalamu anaweza kuwa. Ntegura ubutumwa Nilipoandaa kunena, nasenze Imana, nimeomba Mungu. ndaba muri irihe jambo nzavugana n'ubwoko bw'Imana. Kajiuliza ni jambo gani nitaongea na taifa la Mungu. Iyo utararihabwa uzohera mu itangiriro ukageza muri Ufunuo, Kama hujapokea neno, hujapewa, unaanza kutafutisha. utararigeraho Kabla hujafikia neno hilo, ndabishakisha ndaribura, nikatafutisha nikakosa. ndagenda mbika igitabo. Nikaweka kitabu changu mahali. Umunsi w'ejo nibwo ijambo ryaje, Siku ya jana ndiyo neno limekuja. kandi mbishurwa yuko tugomba guhugura. Nikafunuliwa kwamba inatufaa tuhubiri, tufundishe. Rero tuze gukurikira, Tufuatilie kwa makini kugira ngo twumve icyo Imana idushaka. ili tusikie yale Mungu anataka kwetu. Tugiye gufatanya ijambo ry'Imana Tutaambatana neno la Mungu dusanga mu Byakozwe n'Intumwa, katika kitabu cha Matendo, ni ibice bitatu, sura ya 3, turera ku murongo wa mbere tugeze ku wa 11. aya yake ya kwanza mpaka ya 11. Ibyakozwe n'Intumwa ibice bitatu, umurongo wa mbere kugeza ku wa 11. 3:1 hadi 11. Ibyakozwe n'Intumwa ibice bitatu, umurongo wa mbere kugeza ku wa 11. Matendo ya Mitume 3:1 hadi 11. Niba twese twahabonye, Kama tumefikia mahali hapo, twatangira tugasoma gahoro, tukasoma polepole, noneho tukumva icyo Imana ivuga mu ijambo ryayo. Reka dusome mu izina rya Yesu. Nuko Petero na Yohana barazamuka baja mu rusengero mu gihe cyo gusenga, aricyo saa 9. Hariho umuntu wavutse aremaye ibirenge, yahekwaga agashirwa ku irembo ry'urusengero rwitwa Rwiza, kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati, uturebe. Abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati, ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. 7. Maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge bye n'ubugombambari birakomera. Arabaduka, arahagarara, aratambuka, yinjira nabo mu rusengero, atambuka yitera hejuru ashima Imana. Abantu bose babona agendesha ashima Imana, baramumenya ko ari we wundi washaka yicara ku irembo ry'urusengero ryitwa Rwiza asabiriza ngo bamuhe. Barumirwa cyane, batangazwa n'ibimubayeho. Tuje kuri 11. Agifashe Petero na Yohana, abantu bose barirukanka kuri bo, bateranira ku ibaraza ryitwa irya Salomo. Bumiwe cyane. Mwakerereza ijambo ry'Imana. neno la Mungu. Sana wasome harehare, Hata tumesoma mahali parefu. aha niho tugiye kuganira, Hapa ndipo tutaongea kugira ngo buri wese ashobore kumva, ili kila mmoja apate kusikiliza. kandi twavuze ngo turahugura cyangwa se turigisha, dushobora no kubaza.
hata tumesema tutafundisha, inawezekana tunaweza kuuliza. cyane tubona hari umuntu utakurikiye, Sana tukiona kama kuna yule hajafuatilia vizuri, kugira ngo tube nk'abamushitiraho bakeya, na yeye arekebishwe. ari dutungura umuntu tukagira icyo tumubaza, tutakuuliza ghafla, tukuulize maswali. Rero niumva turagutunguye, ukiona tunakuuliza tubwire ngo usishituke. Rero dukurikire kugira ngo twumve kandi tubike neza, hata tufuatilie maneno. Imana rero yagize neza kuba yaduhaye uyu mwanya. Mungu amefanya vizuri kwa nafasi hii kugira ngo tuganire, ili tuongee, duhugurane, tufundishe, kuko abantu muri iki gihe bakeneye guhugurwa. Watu siku hizi wanahitaji mafundisho. Inyigisho turazumva bavuga ubutumwa baraza bakavuga, mafundisho tunasikia waevangelisti wanakuja, ariko rimwe na rimwe hari babwiza bihuta cyane, lakini mara kwa mara kuna vile wanahubiri wakienda haraka. Uyu munsi nifuje ko tugenda tuvuga twitonze. Leo nimetarajia kuongea tukienda polepole, kugira ngo turusheho kugenda dusobanukirwa, ili tuende tukaelewe vizuri. Ndetse n'umushumba yari yabitangiye, na mchungaji alikuwa ameanza hiyo gukomereza aho yaraje, na mimi nitaendelea mahali alikuwa amekomea. Intego yacu y'uyu munsi, lengo letu la leo, irabona guhindurirwa amateka, ni kubadilishiwa historia, guhindurirwa amateka, badilishiwa historia. Ese mwifuza ko mahindurwa amateka? Je, mnahitaji kubadilishiwa historia? Uwifuza ko Imana muhindura amateka zawe? Yule anahitaji hiyo anyoshe mkono. Imana wamugisha, barikiwe na Mungu. Uko mwazamuye amaboko, vile manyosha mikono, Imana yumve bahindura amateka. Mungu asikie na abawabadilishie. Yesu mu buzima bwe bwo kwisi, Yesu kwa maisha yake hapa duniani, yagendanye n'abigishwa, alitembea na wanafunzi, uko bagendaga bavuga ubutumwa, vile walikuwa wakiongea habari njema, ni nako bagendaga bakora ibitangaza. Hivyo walikuwa wakitenda miujiza, kandi izo bitangaza babikoraga mu izina ry'Imana. Miujiza hii ilikuwa ikitendeka katika jina la Yesu. Uyu munsi twifuje kuvuga abagabo babiri, tumetarajia kusema wanaume wawili, Petero na Yohana. Petero na kina Yohana, binyuze muzo bakoze mujano kwizera, kupitia kwa yale wamefanya kupitia njia ya imani. Nibo tugiye gutindaho muri gicingisho cyacu. Hao ndio tutagusia kwa hii somo letu. Twasome mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa. Tumesoma katika kitabu cha Matendo. Iki gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa cyanditswe na Dr. Luka. Kitabu hiki kimeandikwa na Dr. Luka. Abashakashatsi bavuga ko cyanditswe hagati y'imyaka 61 na 65 Yesu. Kama wanasema kimeandikwa mwaka wa 61 ama 62. Yesu amaze kuvuka. Kabla ya Yesu kuzaliwa. Uyu Dr. Luka, huyu daktari Luka, uko kweli yarisi. Mnasikia kwamba alikuwa ni msomi. Kugira ngo ugere ku rwego rwa doktora, ili ufikie wakati wa kupewa hiyo degree, no kuba waricaye ku ntebe y'ishuri ukiga, ni kwamba umesoma wewe. Nawe ikindi gitabo cyo cyakabivuye kuri Luka. Hii ni kitabu chake cha pili kutoka katika Luka. No abariwe wandika ni gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa. Ndiye ameandika kitabu hiki cha Matendo ya Mitume. Gifite isura 28. Kina sura 28. Muri izo sura 28, katika sura hizi 28 yaziciyemo ibice bibiri. Amegawanya kwa njia mbili, kugira ngo abantu barushe kugisoma neza, ili watu wasome vizuri. Harukundu igifunguye igitabo ushobora kureba muri habanza, ukabila ukifungua kitabu unatazama mahali. Iyo urebye uri igitabo kigabuye bituma ugira kurasha kugisoma. Ukiona magawanyiko inakuweka bidii ya kusoma. Nawe yabiciyemo ibice bibiri. Na yeye amegawanya kwa sehemu mbili. Igice cha mbere, sehemu ya kwanza, yagiye ku isura ya mbere kuza ku isura ya 12. Sura ya kwanza hadi sura ya 12. Muri ico gice niho bavugamo Petero n'Abayuda. Hiyo wanasema Petero na Wayahudi. Cyangwa se Petero n'abantu bakebwe. Ama Petero na watu wametahiriwa. Baba ni bita kwa bwoko bw'Imana. Wale wanasema ndio taifa la Mungu. Yogera gufata igice cha
kabiri akachukua sehemu ya pili, agera ku isura ya 13 akaanzia kwa sura ya 13 akigeza kuri 28 mpaka kwa 28. Aha asanga yibanaho Paulo, Hapa anagusia sana Paulo ndetse n'abanyamahanga, hata na mataifa mengine ya kigeni. abanyamahanga aribo batwebwe, Taifa la kigeni ndio sisi, babandi batari barakebwe, wale hawakuwa wametahiriwa. haleluya, Amen. Iki gitabo rero, Kitabu hiki Dr. Luka agishakira nani mazina. Daktari Luka ametafutisha majina mengine, Arabango ni gitabo cy'Umwuka Wera, akasema ni kitabu cha Roho Mtakatifu. Nushaka kumva Umwuka Wera, Ukitaka kuelewa Roho Mtakatifu, uzasoma ibyakozwe n'Intumwa. soma kitabu cha Matendo ya Mitume. Amen. Amen. Nushaka ibijanye n'Umwuka Wera, Ukitaka mambo kuhusu Roho Mtakatifu, nushaka gufashwa n'amagambo ya Paulo, na ukitaka kusaidika na maneno ya Paulo, nusoma mu byakozwe n'Intumwa, soma kitabu cha Matendo ya Mitume, uzashobora kuzumva. utaelewa vizuri. Arongera cyitwa ngo ni igitabo cy'imirimo y'Intumwa. Pia akaita ni kitabu cha kazi za mitume. Haleluya. Amen. Ko turakurikira. Nushaka kureba iby'intumwa zakoze, Ukitaka kuona kazi ya mitume, za ntumwa guhera kuri 17 ukazamuka zagiye zikura, Mitume 12 mpaka, uzasoma igitabo cy'ibyakozwe n'Intumwa. soma kitabu cha Matendo ya Mitume, Uzarushaho kumva utaelewa vizuri no gusobanukirwa. na kuelewa. Iki gice rero twasomye Sura hii tumesoma cyatubwiye inkuru y'aba bantu babiri, imesema habari kuhusu watu wawili, kikavugamo n'umuntu umwe. na inasema mwingine mtu mmoja. Uyu muntu wavutse ari ikimuga, Mtu amezaliwa akiwa kiwete, umuntu wabayeho mu buzima bw'ubukene, ameishi katika maisha ya umaskini, umuntu wabayeho mu buzima bukomeye, ameishi katika maisha magumu. umuntu wari ugoye umuryango. Yule alikuwa ameleta shida kwa jamii yake. Turebye no mu miryango yacu, Hata ukiona kwa jamii yetu, iyo mufite umwana wamugaye, mkiwa na mtu kiwete, mtoto, uwo mwana aba ari umutwaro ku muryango. huyo mtoto anakuwa ni mzigo kwa familia. Wa muryango kugira ngo wa mwana kubera ko bafite uburenganzira nk'abandi, Huyo mtoto ana right kama watu wengine. iyo bibaye ngombwa ko bamuheka, Ikiwa ni lazima wamnyanyue, baramuheka bakamuhungana. wanamnyanyua na kukimbia naye. Iyo bibaye ngombwa ko ajyanwa kwa muganga, Ikiwa ni lazima apelekwe hospitali, n'ubundi baramuheka bakamujyanayo. kwa hivyo wanamweka mgongo, wanampeleka. Murumva ko ibintu byose babimukoreraga, Unasikia kwamba mambo yote wanamfanyia. murumva ko umuryango we ntabwo wari worohewe, Hata familia yake ilikuwa ni mzigo, kubera ko nta kandi kazi yashoboraga gukora. kwa sababu hakuna kazi nyingine angefanya. Umuryango we wari uremerewe cyane. Familia yake ilikuwa imelemewa sana. Birashoboka ko nawe waba ufite ubundi buremere, Inawezekana na wewe uko na umelemewa. ariko turaza kureba uburyo Yesu azatura abantu imitwaro. Tutakuja kugundua venye Yesu huwa anachukua mizigo yetu. Haleluya. Amen. Twasomye ngo bigeze ngo ku isaha ya saa 9, Ilipofika saa 9, bigeze ku isaha ya saa 9, saa 9, Petero na Yohana ngo bagiye gusenga, Petero na Yohana walikuwa wameenda kuomba. baraza basanga wa muntu wicaye ku irembo ryiza, Wakamkuta yule alikuwa ameketi katika mlango mzuri. basanga ngo aho yari yicaye ngo yari ategereje kuzasaba umuntu wese winjira. Mahali alikuwa ameketi akingojea yule akiombaomba. Umuntu yaza kwinjira, Mtu akitaka kuingia, akaza akamusaba kaba ngo wampaye, anamkuta, anamuomba. wabari ikintu witwaje, Kama kuna jambo umeenda ukaza ukamusiga mu nzu ukinjira. unampea na unaingia. Kandi waba nta kintu witwaje, Na kama hauna kitu, icyo gihe ukinjira mu rusengero. unaingia katika kanisa. Nubwo nibo bwari ubuzima bwe bwa buri Hiyo munsi. ndiyo ilikuwa maisha yake. Ubwo nibo bwari ubuzima bwiwe, Hiyo ndiyo ilikuwa maisha yake ya kila siku. haza kuza abagabo babiri. Ukakuja watu wawili. Haleluya. Amen. Haza kuba igihe cyo kugendererwa. Ukakuwa wakati wa kutembelewa. Data isaha iwe yageze kugenderera, Saa ikifika ya kutembelewa, nukuri aragusura. ukweli anakutembelea. N'uyu munsi Uwiteka arakugenderera. Hata siku ya leo Mungu atakutembelea. Kandi nukurikirana neza iri jambo, Na ukiwa makini
kwa neno, uyu munsi urasurwa. siku ya leo utatembelewa. Babagabo babiri Wanaume wawili baramubwira ngo twebwe wakamwambia sisi ntabwo dusa nk'abandi bari basanzwe, si kama wale wengine, ntabwo twaje twitwaje amafaranga uyu munsi, hatuna pesa siku ya leo, ariko uyu munsi icyo dufite lakini siku ya leo jambo tunalo turakiguha. tutakupea. Haleluya, Amen. haleluya. Haleluya. Hari umunsi wibwira ngo niko bisanzwe, Una wakati unasema ni kawaida, ari ugatungurwa, lakini unawekwa ghafla, ugakorerwa surprise. una watu wanakujia ghafla. Ngo hari kurira kwararira umuntu nijoro, Inawezekana unaweza lala ukilia, ngo ariko mu gitondo impundu zikavuga. lakini hapo asubuhi unapiga vigelegele. Usomye hariya muri Zaburi ya 30 n'umurongo wa Soma 6. Zaburi 33 aya 30 n'umurongo wa 6. 30 na aya ya 6. Ushobora kurara urira, Inawezekana unalala ukilia, ushobora kurara wiganyira, na lala ukilalamika, ariko ejo mu gitondo, lakini asubuhi, haleluya, amen, ejo mu gitondo impundu zikavuga. asubuhi unaamka ukipiga vigelegele. Imana ihabwe icyubahiro. Bwana Yesu asifiwe. Baramubwira ngo nta feza dufite, Wakamwambia hatuna fedha, baramubwira ngo nta zahabu dufite, pia hatuna dhahabu, ariko mu cyo dufite lakini kile tunacho turakiguha mu izina rya Yesu. tutakupea katika jina la Yesu. Baramubwira ngo haguruka mu izina rya Yesu. Wakamwambia simama katika jina la Yesu. Tugire gutya. Haleluya. Icyo dufite Kile tunacho turakiguha, tutakupea, uhaguruka mu izina rya Yesu. simama katika jina la Yesu. Umva ibibazo umuntu yari afite. Sikia shida alikuwa nazo mtu huyu. Mukanya ndaza kubabaza ibibazo uyu muntu yari afite. Nitakuja kuuliza maswali huyu mtu alikuwa nayo. Ariko reka mbibabwireho. Acha niwaambie, Uyu muntu yari afite ibibazo bitandukanye. huyu mtu alikuwa na shida mbalimbali. Ikibazo cya mbere yari afite, Shida ya kwanza ikibazo yari afite cyo gusabiriza, alikuwa na shida ya kuombaomba, cyangwa se yari afite ikibazo cy'ubukene. ama shida ya umaskini. Ila ntawe usaba akisa. Hakuna mwenye anaomba na Umuntu azasaba kubera ko ari ubukene. unaomba kwa sababu wewe ni maskini. Uzusaba kubera ko bwanze guca. Unaomba kwa sababu wewe ni maskini. Uyu muntu yarasabaga, Huyu mtu alikuwa akiombaomba, kandi ntabwo yari ingeso. na tena haikuwa tabia. Cyakora arabaza basaba kubera ingeso. Kuna wale wanaomba ni kwa sababu kwa tabia yao. Akumva yahora gusasaba. Yeye anajisikia kuombaomba tu. Kandi twe mu bakristo iyo ntabwo ari ingeso nziza. Sisi wa Kristo hiyo ni tabia mbaya. Ingingo ya kabiri, Shida ya pili alikuwa nayo, twavuze ngo yakoraga bamuhekaga. alikuwa kilemewa, alikuwa mzigo kwa wale walikuwa wakimbeba. Umuryango wiwe pe waruremerewe. Familia yake ilikuwa imelemewa. Twavuze ngo nubwo warwaza umuntu mu rugo ukagera igihe cyo kuzaza umuheka, ukamujana kuri cyo, ukamujana ukaremererwa. Alikuwa ni mzigo kwa familia yake, ilikuwa imelemewa. Ikindi cya gatatu kibazo yari afite, Shida ya tatu, ngo ntabwo yari azi mu rusengero uko hasa. hakukuwa anajua kanisani Urya kutamenya mu kuna rusengero ni akaga. hata kutofika kanisani ni shida. Ubundi iyo waje imbere y'Imana uraruhuka. Kija mbele za Mungu unapumzika. Iyo waje imbere y'Imana ugubwa neza. Unastarehe mbele za Mungu. Iki kirema ntabwo cyari kizi mu rusengero. Kiwete hiki hakikujua kanisani. Urumva ko yari afite akaga. Nasikia alikuwa na shida. Urumva atarakubwira imbabazi. Alikuwa ni mtu wa kurehemewa. Icyakane, Jambo la nne, ngo yahuraga n'imbeho, alikuwa akikutana na baridi, yahuraga n'imvura, alikuwa akikutana na mvua, yahuraga n'izuba. pia na jua. Murumva ko uyu muntu yari afite akaga. Alikuwa na shida kubwa. Yari ari mu kigeragezo. Alikuwa katika majaribu. Umuhanzi bita Theogene, Mwimbaji anaitwa Theogene, hari indirimbo yiwe yigeze ivuma cyane igihe kimwe. kuna nyimbo ameimba wakati mmoja. Aravuga ngo kigeragezo iyo kije, Akasema majaribu yakikuja, ngo kiza gihetse n'igisubizo. na kuja na nyuma kuna majibu. Icyampa uyu munsi, Na ombi langu siku ya leo, ikigeragezo urimo, shida uko nayo, cyangwa ubutayu burimo, ama jambo uko nayo, nimurangira muzaze mumuhekera igisubizo. haikuje ikiambatana na majibu. Dupepeye Bwana. Haleluya. Amen. Ubutayu burimo, Jambo unatembea nalo, muza kusoza, ukitaka kumalizia jambo hiyo, muzaze mumuhekera igisubizo. haikuje na jibu tena. Uyu muntu
mugihe yaramaze bisi aremaye. Mtu huyu alikuwa masiku akiwa kiete. Abakozi b'Imana bamaze kuhagera. Watumishi wa Mungu walipofika, bamuzaniye igisubizo. wamemletea jibu. Uba Petero ibindi bintu bakoze. Wakina Petro mambo gani mengine wamefanya? Noneho ngo baramuhiriye ngo ngaho tutumbire. Wamemwambia tutazame. Arabango tutumbire. Tutazame. Abakristo benshi ntabwo bari gutumbira ngo bare ku musaraba. Wakristo wengi hawatuzame msalaba. Ukaba ngao mutumwantumbira. Akwambia mtazame. Muyani mugambo pale wango ngao reba Yesu. Kwa maneno mengine ilikuwa mtazame Yesu. Ibuze cyage cyo mu butayu. Amzunjue wakati wa jangwa. Izo kazi maze kurya abantu benshi. Nyoka zilipouma watu. Abantu barapfa kubishi. Watu wakauawa kwa wingi. Imani bila Musa ngagenda ucure igiti kirekire cy'ibendera. Mungu akamwambia Musa, tengeneza mti mrefu. None mugende umanike inzoka. Na uweke nyoka hapo mfunike. Kila mtu ameumwa akiinuka na kutazama. Watu wote wameinuka na kutazama. Hao wote wamepona. Haleluya. Amen. Hao wote wamepona. Sumu ikaisha. Na hawa wakamwambia tutazame. Iwe mlipa kulibara ngo adutumbire. Hivyo wamemwambia tutazame. Halicho ndiwe yatekereje. Yeye ametarajia mambo mengine. Wewe yatekereje ko bagiye kuzana kashe zi. Amefikiria wanataka kumpea pesa mingi. Kuko ntabwo yari biri mu mifuko yao. Kwa sababu hakujua nini iko ndani ya mifuko yao. Yaani magambo yake zichize. Kwa maneno mengine alikuwa na imani. Baraba ngo kumera kwa ngo ngabo dutumbire. Kwa sababu wamemwambia tutazame. Itawezekana watu wana maneno mazuri. Baramubwira ngo dutumbire. Wakamwambia tutazame. Bamare kubatumbira. Alipowatazama, baramusuda kwa kwenda akitegereje cya gisubizo. Wakamjibu vile alikuwa anangojea. Baramubwira ngo feza nizabo nazo dufite. Fedha na dhahabu hatuna. Ngambwira ari wewe wabzakirute. Je, jiweke kwa nafasi yake, unaweza chukuliaje? Abantu bari guhungiza muzagerageza gukontrola mugenzi wao. Watu wanasinzia hapo, mjaribu. Arabonye hare bari guhungiza. Na mahali nawaona mnasinzia. Niba izo nyigisho tari ngombwa. Wamwangilie maji. Baramubwira mu yari agitegereje amafaranga. Wakati alikuwa anangojea fedha, alikuwa kingojea watagusa kwa mifuko yao. Baramubwira ngo fedha nizabo nazo dufite. Wakamwambia hatuna fedha na dhahabu. Wale kuchana nao dufite. Yale tunayo turakigwa mu izina rya Yesu. Tutakupea katika jina la Yesu. Haleluya. Amen. Sasa mtewe kwakira. Je, mko tayari kupokea? Wajana mzamure turebe. Wa vijana mnyoshe mkono. Mzamure turebe ko mtewe kwakira. Nyoshe tuone kama nyinyi mko tayari. Petero na Yohana barabango ico dufite. Petero na Yohana wakasema kile tunacho turakiguha uyu munsi. Tutakupea siku ya leo. Haleluya. Amen. Natwe cyo twabaza ni munsi turakiwe. Na sisi siku ya leo kile tumeleta tutawapea. Ico twabaza ni uyu munsi turakibaha. Kile tumeleta tutawapea. No aratumbira. Yeye akatazama. Wamara kutumbira. Alipotazama, bamaze kumuhakana ngo nta mafaranga dufite. Tumekwisha kumwambia hatuna fedha na dhahabu. Ico dufite tugiye gutegeka kile tunacho tutaamuru katika jina la Yesu. Baramufata ukuboko. Wakamshika mkono. Haleluya. Amen. Barategeka ako kanya. Wakaamuru wakati huo. Bamaze gutegeka. Walipoamuru, wa muntu abarahagurutse. Kiwete akasimama. Semena amen. Amen. Uko n'Imana ifite ubushobozi ku kibazo cyawe. Hivyo ndivyo Mungu anaweza kwa shida yako. Sasa naba mu kibazo cyawe ngaho ngwino ndagufasha. Leo Mungu aguse shida yako. Sasa nafuata ukuboko gusabu. Akikushika mkono, urataha wasubije. Utaenda na jibu. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Sasa navuga ngo ndamufuata ukuboko. Mungu akikushika mkono, ukuru ataha wasubije. Kweli utaenda na jibu lako. Yesu warumaze ku musozi. Siku mmemaliza kwa mlima. Ukaza imbere y'Imana. Na unakuja mbele za Mungu. Ukaza warumeze nka kirema. Na unakuja kama kiwete. Kama ulikumenyanyua. Siku ya leo Yesu anasema ninyoshe mkono. Pe mkono wako. Na wewe ukinyosha mkono, siku ya leo Mungu atakujibu. Haleluya.
Haleluya. Uyu munsi natara kugirira Siku ya leo utafarijiwa sana. Ikindi cha gatatu. Jambo la tatu. Nera mwe mtu ufite ndakibura. Akasema kile ninacho nitakupea. Ariko nako ngo mwisi. Lakini akasema katika jina. Ndakiguha Nitakupea izina rya Yesu. kupitia jina la Yesu. Mwarangiza chakane kwa mfatu kuboko. Alipomaliza akamshika mkono. Mwarangiza na amwishiza mu rusengero. Ahandi ataraza. Katika kanisa mahali hakukuwa anajua. Oh, haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amwishiza mu rusengero. Akamaliza kanisani mahali hakukuwa Iyo anajua. twaje imbere y'Imana tubatwaje mu bisubizo. Tukikuja mbele za Mungu tunakuja kwa majibu. Abaje imbere y'Imana ngo atayira hunga. Kuna mwenye anaweza kuja na arudi bure. Abijarabuza ngo jabo narishima usoma bwangu tuze kunzuri. Daudi amesema nimefurahia waliponiambia twende nyumbani. Waje imbere y'Imana. Yule yote amekuja mbele za Mungu. Reka niwumva ijwi ritari ry'Imana ubiye byoroshe singushaka. Sikia sauti si ya Mungu, ukane kabisa, ukemee sauti hiyo. Niwumva n'udutotsi turi kuza tubatoya ya. Hata ukisikia usingisi ukemee. Kuko harabundi kubona udutotsi turi gutwara. Kwa sababu naona kuna wale usingisi ni kama inawabeba. Imbaraga z'umwijima. Hizo ni nguvu za giza. Zishaka kukubuza kwinjira mu bisubizo byawe. Zinazo kuweka kizuizi usiingie katika majibu. Huwezi kupata majibu na umesinzia. Hiyo inakupita. Mtu huyu yabaye fixe ahantu alikuwa mahali pamoja. Yaragiye yiberega ahandi kw'irembo. Alikuwa anaishi kwa mlango. Iki kirema kiwete hiki kirinze kuhuzagurika. Kimejihadhari kuyumbayumba. Kirinze kugendagenda hirya no hino. Kimejilinda kuyumbayumba. Yemeye ko yavuze ari ikimuga. Alikubali amezaliwa akiwa kiwete. Ahitamo kuzaza ikirara ku rusengero. Na akaamua kuketi hapo kwa mlango. Kugira ngo ariho azaza hereba irasuyo ya buri munsi. Ili apewe chakula chake cha siku hapo. Bakristo bene data. Wakristo ndugu zangu. Hari abakristo bamwe muri twebwe. Kuna wakristo wamoja ndani yetu. Bahora birukanga. Wanakimbia. Ugahora wirukanga. Unakimbia. Ukazamuka imisozi. Unapanda milima. Ukagenda gushakisha hari ivyumba. Ukitafutisha mahali kuna chumba. Chumba c'abantu basenga. Chumba cha maombi mahali wanaomba. Ugasanga kwa kundi kwa bakera bashaka kuvumba. Vile unaenda ukigusia ukionja. Bahara ni hora abantu ngo bazabahanura. Hata kule kuna mahali wanatabiri. Bahara ni hari chumba c'abantu bagiye kumpanura. Kuna chumba mahali wanatabiria. Abantu bafite ibibazo. Watu wana shida. Abantu bararuhishwe. Watu wanachoka. Kwirukana mu yamushaka wakuhanurira. Kukimbia ukitafutisha mahali utatabiriwa. Esa abantu bafite ibibazo bikomeye. Watu wana shida kubwa. Esa abantu ugiye kwirukana wakuhanurire. Je, hao watu nakimbilia wakutabirie? Esa nabazi. Unawajua? Titwaza ndo twiga. Sisi tunajifunza. Titwaza tugiye kubahugura. Tunawafunza. Basho basivyiza guhugura. Si vizuri wachungaji kuwafundisha Wakristo. Abakristo bikigihe bari mu bibazo bikomeye. Wakristo wako kwa shida kubwa sana. Abantu bari muri iki gihe bari mu buyobe. Siku za leo watu wamekosea njia. Abantu ko baragenda bashakisha abantu bababwira ibyiza. Wanaenda wakitafutisha wale wa kuambia maneno mazuri. Abantu barashaka abantu babahanurira. Wanatafutisha utabiri mahali mbalimbali. Abantu bari mu kaga. Watu wako kwa hali ya hatari. Mushatse mufungure amatwi. Hata mufungue masikio yenu. Todo ry'Imana mushake mwumve. Kanisa la Bwana msikie. Muri iki gihe havutse imyuka ikomeye. Siku ya leo kuna roho kubwa sana. Kandi iyo myuka kiraza yiyitirira izina ry'Imana. Na roho hizo ni roho mbovu sana. Kandi bakaza abantu bari gukoresha izi Biblia dukoresha. Na wanakuja wakitumia Biblia kama hizi zetu tunazotumia. Ariko ahantu baba banyuze. Lakini kuna mahali wamepitia. Hari ubuhamya bw'abantu nagiye kurikira. Kuna ushahidi nimefuatilia mahali. Umuntu bagiye mu nyanja Tanganyika. Mtu akasema ameingia huko bahari Tanganyika. Akaja gushaka izindi mbaraga.
anaenda kutafutisha nguvu huko. Yamara yavayo, akitoka huko akaza yanditswa amapete, anakuja kiwekwa pete, kandi agahabwa misiyo kuza kuyoboza ubwoko bw'Imana, na anapewa mission ya kuja kuwapotosha watu. mugende musa guhanurira abantu, enda mkawatabiria watu, kuko abantu muri iki gihe bakeneye abantu babahanurira. kwa maana watu wa siku za leo wanataka utabiri. Abantu muri iki gihe bakeneye ko abantu no kubabesha barababesha, wanataka kutabiriwa na kudanganywa, bakaza bitwikiriye rya zina ry'Imana, wanakuja wakijificha katika jina la Yesu. ziranyasha mubona nini za Mombasa na za Victoria, hizo bahari mnaona Mombasa hata Victoria, ziranyasha ibikorerwamo ni byinshi. hizo bahari maneno hufanyika huko ni mengi sana. Hari abantu baje gushaka izindi mbaraga, na wale wanaenda kutafutisha nguvu huko, bamara kuzana izo mbaraga, na wanapotoka huko bakaza mu matorero, na wanakuja katika kanisa, bakaza bakora ibitangaza mu matorero, wanafanya maishara katika kanisa, bavuga ngo uko barakorera bakoresheje Imana, na wakitumia jina la Mungu. barangiza bagira ibibazo ni bane n'abakristo. Watu wanapopatwa na shida ni wanani? Ni Wakristo. Bakristo bavandimwe, Wakristo ndugu zangu, twagabanyije ibyo mwita kuko muragira mutangisha mahitaji, punguze kuenda mkiombe mtafuta watu wa kuombea. rubyiruko rwacu, vijana wetu, mwagabanyije kugenda mutangisha mahitaji, punguze kuenda mkitafutisha mahali watawaombea. ugiye gutanga ibyifuzo byawe, kipeana mahitaji yenu huko, kandi uri ugiye kubiha ntuzi yo yaraye, na yule utampea hujue amelala wapi. ntamufite yerekwa ryakubwira ngo uyu muntu ngiye guha icyifuzo cyaje, ese ari mu bihe byo gusema. Hakuna ufunuliwe, je, huyu ni mtu gani? Huyu mtu nitaambia maneno yangu, amezate mu byo bakiro, anakaaje katika kiroho. abantu bararushije muri iki gihe, watu wanachosha sana siku hizi. umwenda wakingirizaga ahera, pazia ilikuwa imefunika mahali, wa undi watabusemo kabiri, yule imepasuka mara mbili. buri wese ashobora kwigerera, kila mtu anamfadi fikia huko mahali patakatifu. Semena amen. Amen. Semena amen. Sema amen. Umwenda wakingirizaga ahera watabusemo kabiri, pazia ilikuwa imefunika mahali patakatifu, imepasuka mara mbili. na mawe kuja kutanga mahitaji, hakuna haja ya kwenda ukitafutisha watu wa kuombea, na mawe kuja kutanga murongo, hakuna haja ya kwenda ukipanga line. Naratangaye, na nimeshangaa sana. Abantu bambwiye ngo kumukozi w'Imana umwe, kuna mahali wameniambia kwa mtumishi wa Mungu mmoja, hari umunsi yatanze rero wa gatatu sinzi, kuna siku amepeana siku ya Jumaa, uwo umunsi wa mahitaji, hiyo ni siku ya kuenda kutoa mahitaji yako. kubera ko abantu muri iki gihe babashaka abantu bahanurira, vile watu wanataka watu wa kuwatabiria, abantu bakaza ari benshi, watu wanakuja kwa wingi, ku buryo ubwinshi bw'abo bantu basiye bafata amanimero, hata watu wanachukua namba kundi ko kwa muganga, kama vile hospitali, wakababwira ngo umuntu waje mbere niwe korera, anawaambia mtu amekuja mbele nitamufanyia. sinzi kwa makuru mutayazi, sijui kama abantu baza makuru, mnajua habari hizo, wakababwira kuko mwaje mukurikirana nako mwicara, wanapanga line vile wamekuja. mmoja kwenda kabara akababo uyu waje mbere, akasema huyu amekuja wa kwanza, kwa nimero ya mbere, namba ya kwanza, akakuwa ngo wewe ni wabona na mushumba, wewe utaonana na mchungaji, nawe waje wakabiri ahicara hari, na wewe wapindi keti hapo, na wakaza kuichaza hari, na yeye hivyo akabwira matumbo wewe waje wakatatu ahicara, akamwambia umekuja watatu wiketi hapo, tunakoresha mahitaji, na wewe enda wakufanyie mahitaji yako, na wewe umefuata keti hapo, ende muende wakawafanyie mahitaji wako. Kanisa la Bwana, Imana yongera itwishurire, Mungu atufunulie, Imana yongera itwishurire, tufunuliwe Mungu tena, twongere tumenye ubwenge, tuwe mwerevu sana, twongere tumenye abo turibo, tugundue sisi ni wakina nani, twongere tumenye Imana ntabwo ntivuga buri munsi. Mungu asemisemi kila siku. Reka mbabwire ibyambaye yongeye kintu, acha niwaambie yale yameni nafashe igihe cy'amasengesho, amechukua muda wa maombi, nsenga niyemeze igihe cy'iminsi 30, akachukua siku 30. ndavuga ngo guhera mu gitondo kuanzia asubuhi ntabwo nzaza mu cyayi, sitakunywa chai,
nzaza nzinduka takuwa nikiamkia nije mu kazi niende kazini senga Imana niombe Mungu abandi bajagiye challenge na wengine wakienda kwa lunch ngasigara mu kazi yeye anabaki kwa kazi ngasigara senga anabaki akiomba naba numva naremze nikisikia nimechoka abafite utuzi tuke mu gacupa kuna maji kidogo kwa chupa ngasomaho na ninakunywa kongera kagarura imbaraga na ninarejea bagenzi basha bakagaruka nguvu inarudi bakasanga tugakora au wakirudi wanakuta kazi sasa kumbe cyo gutaha mpaka saa 11 na ngendo ngire mu rugo badala niende nyumbani kaja ku rusengero naenda kanisani nasenga naomba kageza saa 3 saa 4 nafikisha saa 3 saa 4 nagira kumugisha ngenda na saa 5 nikibarikiwa nafikisha saa 5 nagira mu rugo nkabona gufungura nikifika kwa nyumbani ninakula ndikora gutyo iminsi 30 nikafanya hivyo siku 30 iyo minsi 30 siku hizo zilipopita yarangiye nimemalizika nta kintu na kimwe ndabona sijaona kitu nta kintu ni kimwe nigeze mbona sijaona kitu hata kimoja tagara nijoro ikifika usiku singira nizo nimwe nabo hata kuota ndoto naona nose amasengesho kana kuryama nikasema hii maombi yote yasenze nimeomba no nijoro habe nakantu kamwe hata usiku hata jambo moja iminsi nari niyemeje siku alikuwa amechukua daisos akamalizia alipoza kwibuka ijambo ry'Imana rivuga akakumbuka neno la Mungu venye biri kumwe natwe Mungu yupo pamoja nasi nubwo bigaragara ko nta mu buga bufatika nta kintu wabona hata kama inaonekana hayuko nasi n'abandi muri Imana yanyumvise Mungu amesikia nubwo iminsi 30 ishize ntato hata siku hizi zimepita sijaona jambo ariko nyuma y'ukwezi nyuma ya mwezi nagiye mbona ikibazo cha mwana kirakemutse nimeenda nikiona shida zikitatulika icyumweru cya gatatu naona wiki ya 3 naona shida nyingine imetatulika ukwezi kwa kabiri naona kirakemutse mwezi wa pili naona shida nyingine imemalizika ndabantu siko muri Imana sayumva nikasema aje unajua Mungu anasikia haleluya amen bakristo abandi mwe wakristo ndugu zangu mugihe ubona ko byanze wakati unaona mambo haiendi sawa turi kubaho muratubabwira mu mugerageze mwige uburyo bwo gusenga mujaribu mujifunze vile mtaomba Imana isayumvira abantu bose Mungu anasikiliza kila mtu hagire usomera muri Yohana 12:12 Yohana 14 na aya ya 12 mumve ukuntu Imana izitwitaho sikie vile Mungu anatujali Yohana 14 umurongo wa 12 mstari wa 12 irabanga n'ukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe yayikora azayikora ndetse azakora niruta kuko nja kwa data 13 ngo kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanje zake bakorera kugira ngo data yubahirizwe mu Mana amen yubahirizwe mu Mana wawe nukuri icyo muzasaba cyose kile mtakachoomba ndababwira ukuri nawaambia ukweli kugira ngo mugende mwirukanga ku bantu badala mwende mkikimbia nyuma ya watu nubwira hari umuntu aguhanura gushetera bo ukifika mahali mtu akutabirie na akutishe hari umwana barimubwira kuna mtoto alikuwa ameniambia yagiye ahantu hari icyumba hepfo alienda mahali kuna chumba hapa ngo bagereyo alipofika yumva amahanuzi ari muri icyo cyumba akasikia matabiri ilikuwa hapo yumva gizugo akatishwa sana umuntu arabango birarangiye ararimbutse anaenda anaangamia mto bila mata hapo ngenda wihane tiko turabona ubunya ruzabikomeye akasema wewe ni mwenye dhambi mkubwa sana enda utubu umukristo arazabatse ntabambwiye ko ntabyo Mkristo akajiuliza je wameniambia mimi ni mwenye dhambi bambwiye ko ntabyo nakoze hayo maneno wameniambia sijafanya ko nagerageje kwihana nkarangiza ariko bwaba nimejaribu kutubu na kuungama hata haimaliziki
hakagerwaho n'iterabwoba. Bado wanakutisha. Bakristo bene data, Wakristo ndugu zangu, tugabanye, tupunguze. Tuongea kuminginga mu izina ry'Imana ngo tugabanye. Tunawasihi katika jina la Yesu tupunguze. Tugabanye kwirukanga mu byumba. Tupunguze kwenda kwa vyumba. Tugabanye kwirukanga mu byumba. Kwa vyumba. Nubwo ko muratuva. Vijana mnasikiliza. Mugabanye kwirukanga mu byumba. Mpunguze mkome kukimbia kwa vyumba. Imana yakuvuze ukizasohora. Kile Mungu ametamka kwako itatimia. Ntabwo kizasohora kubera ko wirukanze mu byumba. Abantu bagenda kukubesha. Akitatimia kwa sababu muenda kuombewa mahali. None se ni muzi ko mu byumba bamwe bagenda ugasanga bakuye ibibazo. Mjui kwamba wamoja wanaenda wanatoa shida huko. Nta bakobwa bagenda bakaza batwite. Wasichana wakienda wanatoka huko wakiwa wajawazito. Kandi baba mu byumba. Na wanaishi kwa chumba huko. Reka mbona no gutanga inama. Acha ni washauri. Haya dufite ichumba. Hapa tuna chumba. Umunsi umwe naje muri Nibature. Siku moja nimekuja katika maombi ya asubuhi. Nikawaona wasichana na vijana wako huko. Bose barayimo hariya. Wote wamelala hapo. Nuko abantu basohotse ntabavugishije. Ingine wametoka na sijawaongelesha. Ariko nasigara ikibazo. Nimebaki na swali. Nabase urubyiruko mugenda w'abahungu n'abakobwa mugenda mu cyumba ko mugiye gusenga. Swali vijana wasichana na wavulana wameingia huko. Mimi nimugomba kugira n'ubwenge. Je, nyinyi sinawafaa kuwa na akili? Toro l'Imana nimugomba kugira ubwenge. Kanisa la Bwana sinawafaa kuwa na akili. Vijana hiyo tunawaambia mnasikia. Unasikia? Mugomba kugira ubwenge. Ninawafaa kuwa na hekima. Mugomba kugira ubwenge. Ninawafaa kuwa na hekima. Hana dufite inzu nini. Tuna nyumba kubwa. Kama washakuza bakatandura hapa. Wanatandika hapa moja. Na wengine wanatandika huko. Yenda wale bashamwana muri ofisi bile. Na wengine wanaweza ingia kwa ofisi. Ariko tulikubahugura. Lakini tunawafundisha. Kugira ngo umanzi satani. Ili adui shetani. Azagenda higa. Akienda kiwindawinda. Azagenda shakisha babu ya yote. Anaenda kitafuta watu wa kupotosha. Baba ni urubyiruko rwiza rusenga Imana. Wale walikuwa ni vijana wazuri wa kuomba. Unasanga satani akukushijemo. Unakuta shetani amekupotosha. Sasa ukabisha pale jambo Musa yatubwiye. Nakumbuka wakati mmoja pia askofu ametuambia. Tulikuwa na training ya vijana. Aratubwira ngo ntawafata ngo wikara ry'umuriro. Akasema hakuna mwenye anaweza kuchukua kala na utawafata igishirira ngo bishira mu gituza. Na aweke kifuani mwake. Wanarangiza kirage kumutwika. Ili asichomwe. Chama ntawapangura inkweto. Na hakuna mwenye anaweza vua viatu. Uza no marukanda kile kuri gakara goreke kumutwika. Na ukanyage makaa hiyo ikiwa moto usichomeke. Mugomba kugira ubwenge. Hivyo ndivyo inafaa kuwa na hekima. Forces zibiri negative na positive yazihuye. Nguvu mbili za kiume na kike zikikutana. Hiyo zihuye halicho zimzara. Zikikutana zinazaa jambo lingine. Itaka hiyo singa hizo zihuye. Kila wakati hiyo mambo ikikutana. Muri fizika sani mwabsisi. Simefunzwa hiyo kwa masomo. Negative na positive hiyo negative na positive. Nicho gihe umuriro wako. Ndio maana unaona ariko iyo ufashe negative na positive kabitandukanya. Ichukua negative na positive na tofautisha. Huwezi toa hii stima. Ndio mambo abakristo. Ndio maana Wakristo tugomba kugira ubwenge. Inatufaa kuwa na hekima. Haleluya. Haleluya. Sasa turachari kumwe. Uko pamoja. Kwa mfano msisi. Nasikia ni mazuri. Nubzi uko mu binari byo. Hiyo mambo ni matamu. Ntabwo tuzasanga ariko kandi byagenze. Hatutakuta tena imeleka hivi. Turabahugura mu ijambo ry'Imana. Tunawafundisha katika neno la Mungu. Kugira ngo mugire ubwenge. Ili muwe na hekima. Yohana yandika kino gitabo. Yohana alipoandika kitabu hiki aravuga ngo ukuri n'ukuri. Akasema ukweli ukweli. Ndababwira yuko unyizera. Nawaambia yule atakayeniamini. Imirimo nkora. Kazi ninazofanya. Unawazayiko. Atafanya makuu zaidi. Haleluya. Amen. Imirimo nkora. Yale ninayofanya. Jewe Yohana imirimo nkora. Mimi Yohana yale ninafanya. Petero ikintu bakora. Wakina Petro vile wanafanya.
mwani munizera mushobora kubikora. Kiniamini mtafanya hata zaidi ya hayo. Semeni amen. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Ikikirema kimaze gukira, kiwete hiki alipopona, wakimaze kwitera hejuru, aliporuka, abantu bari mu rusengero baza kureba ibyabaye. Watu walikuwa kanisani wakakuja kuona, baza kureba mu mbuga y'urusengero, wakakuja kuona kwa kanisa. Abantu baza birukanga, wakakuja wakakuja murebe bila byabaye, wakastajabu yale maneno yametendeka. None ngo baritegereza, wakitazama, ngo barareba, wanatazama. Barambase uriya, huyo tabarira uri ukireba, huyo si yule kiwete, huyo si barundi bezabarengeza, huyo si yule walikuwa wanamnyanyua, huyo ni barundi uhagaze, huyo ni yule anasimama. Abantu barango ni watu wakasema ni yeye, na wengine hapana, si yeye. Tukatoa sura tukabona ni sura ni yeye. Finali mabaza kwemera no pali, mwisho wakakubaliana ni yeye. None mbabani bantu bari baraho, alafu watu wengine walikuwa hapo, ngo babaza ba Petero, wakawauliza wakina Petro, barati nga Petero tubwire, Petro tuambie, nizihe mbaraga wakoresheje, nguvu gani umetumia kugira ngo uyu muntu wavutse ari kirema agende, ili mtu huyu amezaliwa akiwa kiete atembee? Tubwire imbaraga wari ufite, tuambie nguvu gani umetumia. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Barababa tubwire imbaraga wakoresheje, tuambie nguvu gani umetumia kugira ngo uyu wavutse ari kirema abe yahaguruka, ili kiwete aweze kusimama. Petero arabasubiza, Petero akawajibu, arababwira ngo wabune mwishi, yule mmemuua, wabune mwarezi, yule mmeshtaki, wabune mwishe ubagashinyagura, yule mmemuua kifo mbaya. Uyu mwana uduhaye imbaraga zo kubikora, huyo ndiye ametupea nguvu za kufanya hivi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Abantu baratangara, watu wakastajabu, barava baratubwira izo mbaraga mwazikuye. Tatuambia mahali gani umetoa nguvu hizo? Niho twamutuganisha kuri iri jambo, abantu mugenda mukurikira abantu mutazi imbaraga bafite izihe. Ndio maana tumesema watu kupata watu wengine bila kujua. Iyo hasa kwa muri kigihe cyano, ingekuwa siku za leo, ikirema cyakirijwe ku rusengero rwaho rero, kiwete ameponea katika kanisa hili, none bisengo wa mukijiji, na mimi nimemponya. Mareba umurongo wa bahari hasi, naweza ona line kwa hapo hapo. Ba bisengo nabo baza baryama, kwangu hatuwezi kulala kwa kina bisengo. Huyu ababaye rugendererwa, huyu anakuwa ni mtu wa kutembelewa. Bagiye kwizamura cyane, yeye anapanda cheo sana. Tekereza nawe, hebu fikiria sana, icyo cyubahiro, ona heshima hiyo, izo ndonke wabona, ona hiyo mapato naweza pata. Petero arababwira ngo, Petero akawaambia, ntabwo ari imbaraga zacu zabikoze, si nguvu zetu zimefanya hayo, ntabwo ari ubushobozi bwacu bwabikoze, si mamlaka yetu tumefanya hayo, ahubwo wawundi mwahemukiye, yule mmemuua, niwe waduhaye imbaraga zo kubikora, ndiye ametupea nguvu za kutenda hivi. Hallelujah. Amen. Niwe waduhaye imbaraga, ndiye ametupea nguvu. Bakristo bavandimwe, Wakristo ndugu zangu, babyeyi bacu, wazazi wetu, ijambo ry'Imana tubona unyizere, neno la Mungu nasema tukiamini, ni ukuri, ukweli ukweli, cyachifuzo ugenda ni minsi yose, hitaji ulikuwa nalo siku mingi, uzagisengera kandi gisubizo, utaombea na itajibu. Ntuzongere kwizera undi mwana w'umuntu, usiamini mwanadamu tena, ntuzizere undi mwana w'umuntu, usiamini mwanadamu mwingine, bazungire icyizere Imana yawe, amini Mungu kwanza tu. Imana niyo igufite mu mugambi wawe, Mungu ndiye ana kusudi kwako, kandi umugambi wayo ni mwiza kuri wewe, na kusudi lake ni zuri kwako. Ibyo ntabwo tuzapfa tuzaraba, tutakufa bali tutaishi, kwa maana Mungu ana kusudi nzuri kwetu. Abana bacu Imana bafite umugambi mwiza, watoto wetu Mungu ana kusudi kwako, urubyiruko rwacu Imana bafite umugambi mwiza, vijana Mungu ana kusudi kwao, abana bacu muzashaka neza, watoto wetu mtaolea vizuri, kandi mushake ku gihe, na muoleke kwa wakati, kandi mugire ibihe byiza, na mtakuwa na nyakati nzuri, kubera ko Imana ikigufite mu kuboko, kwa maana Mungu ana kusudi kwako. Hallelujah. 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 Tuge gusoza, tunataka kutamatisha. niwemera kumva ijwi ry'Imana, kikubali kusikia sauti ya Mungu,
ukaryumva neza, usikie sauti ya Mungu vizuri, ngo nukuri ukweli niwemera, ukikubali, ugakurikirira ijambo, unaufate neno, icyo uzashaka cyose uzagikorerwa, kile utakachoomba utajibiwa. bavandimwe twumvise inkuru y'ikirema, tumesikia habari za kiwete. uyu nguyu yarabayeho aruhije umuryango wiwe, huyu alikuwa ameishi na akiwa mzigo kwa familia yake, yararuhije bale bamuhekaga, alikuwa ni mzigo kwa wale walikuwa wakimubeba, bari bafite ibihe bikomeye by'ubukene, walikuwa na nyakati ngumu za umasikini, bahuraga n'inzara, alikuwa akikumbana na njaa, bahuraga n'izuba n'imbeho, pia na jua na baridi. ariko umunsi umwe, lakini siku moja data amugirira neza, Mungu akamfanyia mazuri. Chama na data akugirira neza uyu munsi, taji langu na Mungu akufanyie mazuri leo. Haleluya, amen. Itamu uyu munsi nawe Imana ikakugenderera, ombi langu Mungu akutembelee siku ya leo. biragaragara ko waba ufite ikibazo, inawezekana uko na shida, waba umaranye ikibazo igihe kirekire, inawezekana uko na shida masiku mingi, waba ufite ikibazo cy'uburwayi igihe kirekire, shida ya ugonjwa muda mrefu, waba ufite ikibazo mu buryo bwihariye umaranye igihe kirekire, shida yako kibinafsi wa muda mrefu, waba umaze igihe kirekire ku musozi, inawezekana una muda mrefu kwa mlima, kandi turi ku musozi tuba turi mu butayu, na tukiwa kwa mlima tuko kwa jangwani, kandi uri mu butayu uri mu magambo, na ukiwa kwa jangwani una masegenyo, kandi uri mu butayu uri mu bintu bitera ubwoba, na ukiwa kwa jangwani una mambo ya kutisha. Imana yacu iragutegeka amaboko. Mungu anakuhitaji hata leo, araba ntacyo uzaba, hautakuwa jambo lolote. Uwiteka ari kumwe nawe, Mungu yupo pamoja na wewe. Ambia Gideoni ngo mwenye mbaraga wewe, akamwambia Gideoni, mwenye nguvu, birashoboka rero ko Imana yakugirira neza, inawezekana Mungu anaweza kutendea mazuri. Imana yahindura amateka ikimuka, Mungu amebadilishia historia kiwete, niko nawe uje kuguhindura amateka, hivyo ndivyo na wewe utabadilishiwa. Haleluya, amen. Niko nawe Imana uje kuguhindura amateka, hivyo ndivyo Mungu atakubadilishia. Iki gitondo turavuze ko Imana izure ibyawe, asubuhi ya leo tunasema Mungu afufue mambo yako. Turaguhanura muri iki gitondo ngo Imana yite ku byawe, tunakutabiria Mungu akujali. Turaguhanura muri iki gitondo ngo Imana yite ku rushako rwawe, tunakutabiria Mungu ajali kuoa kwako, nyumba yako. Imana yongere izure amasezerano yawe, Mungu afufue ahadi zako. Imana yongere yite ku muryango wawe, Mungu ajali familia yako. Imana yongere yite ku muryango wawe, Mungu ajali familia yako. Haleluya, haleluya. Mungu tuseme Imana. Simameni tuombe Mungu. Ongera nawe gufata ukuboko. Siku ya leo tumsihi Mungu akushike mkono. Niba waracitse intege, hata kama wewe umeregea, niba umeze nk'uriya muntu uremaye, kama wewe umekuwa kama kiwete, ongera ugire Imana icyizere. mtumaini Mungu. Uyu muntu yagize Imana icyizere, huyu mtu amemtumaini Mungu, aratumbira gusa, akamtazama tu. Mu gutumbira kwiwe, kwa kutazama kwake, hamubereye igisubizo, hapo ndipo jibu imetokea. Tutumbire Imana yacu, mtazame Mungu, wakongera gutumbira undi muntu, usimtazame mwanadamu, wakongera kuja gutana umurongo, usiende kupanga laini, wakongera kuja mu bapfumu, usiende kwa waganga, wakongera kugenda usabiriza, usiende kuomba omba, ariko dufite Imana itanga, kwa maana tuna Mungu anayetoa. Ni Imana itanga ibyokurya, Mungu anapeana chakula. abashonje iyo baje bayisome, wakisoma baza bahembuka, wanapata chakula. Haleluya, 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 haleluya. baza bahembuka, watu wanapona. data zagabura, Mungu anapeana chakula, data zaishura imyenda, analipa madeni, data azahorahoza, Mungu anafariji, ababa Imana ikabasura, wanaona uchungu, Mungu anafariji, Imana ikababera Imana, watu wako kwa upekee, Mungu anawagusa. Asubuhi ya leo reka dusabe umushumba, hata tuombe askofu aze adufashe, akuje atusaidie, tuje imbere y'Imana, tuende mbele za Mungu, tujichunguze, urebe aho wacitse intege, ona mahali umepotoka, bigatuma ugenda ugisabiriza, na unaenda ukiombaomba. nta mukristo ugomba gusabiriza, hakuna mkristo wa kuombaomba, ugasabiriza ufite Imana, usiombaombe na ukiwa na Mungu, uzasaba akakwima, kwa maana kuna ile tomba na kunyime, ukagenda ubabaje, na utaenda ukiwa na uchungu, ukimuona Yesu, hari Imana izitanga, ukisema Mungu anapeana, kuna Imana izigaburira abashonje, kuna Mungu anapeana chakula, kuna Imana izigaburira abakene, kuna Mungu anapea chakula maskini. Uyu munsi Imana irakwitaho.
Mungu atakujali siku ya leo. Mungu atusaidie. Uwiteka Mana yera izina rya Yesu Kristo mwami ushimwe kandi uhimbazwe uhabwe icyubahiro kuko uragikwiye. Asante ku ijambo ryawe rivuzwe muri aya masaha. Buri wese ahagararanye ikibazo ciwe agenda igihe kirekire, ariko uyu aba ari umunsi mwiza cyaba igitondo cyiza cyo kugendererwa nawe. Ikimuga cyagize imyaka 40 data gihora kiza gisabiriza gihekwa, ariko mwami cyari kitarahura n'igisubizo ciwe. Ariko mu izina rya Yesu Kristo umwami ugira neza kuko wamubwiye neza, waramufashije wa munsi atahana igisubizo. Mu izina rya Yesu Kristo umwami reka buri wese atahana igisubizo, reka buri wese amenye ko muri iryo zina harimo imbaraga. Mu izina ryawe harimo imbaraga, harimo imbaraga zikiza, harimo ubutunzi, harimo ubushobozi, harimo ubutware, harimo gutegeka indwara. Mu izina rya Yesu Kristo umwami reka buri wese agendere muri iryo zina, kandi agendere muri izo mbaraga, agendere muri ubwo bushobozi. Uturinde kwibuka ku bantu, ahubwo buri wese agutumbire kuko ari ufite igisubizo cyacu. Asante ko tubwiye neza buri wese abashe gukira, ufite indwara yiwe, ufite ikibazo yagendanye ibashe gukira mu izina rya Yesu Kristo mwami umukiza w'ubugingo bwacu. Data mu izina rya Yesu Kristo mwami reka buri wese abashe kubona imirimo yo mu rusengero rwawe. Yagize igihe kirekire atigeze abona imirimo yo mu nzu yawe. Abantu benshi bagenda bafite amaboko n'amaguru, bafite amaso abona, bafite n'amatwi yumva, ariko ntibarabona imirimo yo mu nzu yawe. N'ibimuga bihabigenda, ariko buri wese reka abashe kubona. Nami Mana yacu mu izina rya Yesu Kristo mwami reka buri wese abashe gukira ubumuga agendana, reka buri wese abashe gukira mu izina rya Yesu, reka buri wese yakira imbaraga tugukorere amashimwe Imana ikoze muri